Күн шерфініз мұбарек олсын саат 15.30 бүгін Қырмыжғалының 970 күні эфирде заман яйыны студияда Шевкет Аматулаев чалышмақта. Ақтемчигоз ішінде Қабатлайжы тарафының екінші шатыны діңле башлағанлар. Бұл полис хадимыдыр. Митинг кечірілген вақытта о Украина милициясының хадимы екен. Бұл ақта адвокат Николай Полозов білдірді. Оның сөздеріне көре, махкеме бұл шатларының изатларына көре үкім шығарачақтыр. Бұне берабер межлис рейсінің муавины ішінде 5 гызлы шат бардыр. Ақтемчигоз 2014 сенесі 26 февраль күні Қырым парламент оғынды кечірілген митингте қалабалықлар шығармақта қабатлана. Бақшысарайда Межлис азасы Делавер Акиевтің махкеме іші бақыла. Оны да дигер Межлис азалары кібі яса қолынған топлашов, яғни Межлис топлашуында іштірак еткенінде қабатлайлар. Махкемеге желп етілген дигер Межлис азаларына қаршы махкеме 750 ве 1000 рубле миқдарында пара жазасыны белгіледі. Ярын Киевде Ярмадада ғайып олғанларға дестек көстіруф акциясы өткерілежек. Оны 30 даққа кешкенде башлай жақтыр. Крымсос фальжилері елшілік оғынде ғайып олғанларының сой соплары өздеріні насыл дұйғанын нұмай шекілінде көстермеге планлаштыралар. Ижғал девамында Ярмадада тақменен 20 инсан ғайып олды ве қырсызланды. Эксериеті Қырым татарларыдыр. Русиялы ерже Қырымда яқаланған Қырым татарларға қол тұтмақ үшін түркі ижра етті. Анвар Уральский Ахмеджит живарында октябрының 12-сінде кечірілген тентуф ве яқаланулардан яқаланулар девамында дестек көстермеге шыққан инсанларының жесірлігінен ғұрурлана. Один племянник. Ребята, послушайте меня. Я горжусь своими сыновьями. Горжусь, ни один из них не пьяница, ни наркоман, ни подонок. В твоей двери сегодня стук, окно разбито, плачут дети. Какой же это неприятный звук, жена в слезах вокруг соседей. В твоей двери сегодня стук, настал день испытаний. Вступил в твой чистый дом каблук, неся семье твои страдания. Петро Порошенко Қырым ве Донбасс топрақларыны анда-бында атмаға кімсеге рұқсет бермейжегіні білдірді. Бұл ақта он арман дөртлігінің көрушығынден сон Украин телеканалларының журналистлерінен субетлешкенде сеслендірді. Украина президенті Русияге қарашы санкциялар ярым елға дегелде бір елға девам етірілмесіні талап ете. От після Мінську відбулася Рада Європейського Союзу, відбулися мої численні зустрічі з керівництвом країн Євросоюзу, з президентом Єврокомісії, з президентом Європейської Ради, з президентом Європарламенту, ще одна зустріч з канцлером. Ми чітко наголосили, якщо не буде виконуватися Мінськ, санкції точно будуть і продовжуватися, і посилювати. І я, як український президент, як гарант Конституції і територіальної цілісності України, нікому не дозволю розкидуватися українськими землями. Це стосується як Донбасу, так і Криму. Қырым ве Донбасс Украина еркенында олмақ керек. Норман дөртлігінің көрушығынден сон Путиннің месле ачысы Дмитрий Песков білдіргеніне көре, Русия Украинаны халқара танылған сыңырларында көрмеге істейдір. Все заинтересованы в том, чтобы так или иначе минские договоренности не остались пустой бумагой. Россия заинтересована, потому что, как неоднократно говорил президент Путин, мы заинтересованы в стабильной, процветающей, в дружественной и предсказуемой Украине, потому что народы наших двух стран, что бы ни было. Но все же Россия действительно заинтересована в спокойной, единой Украине. И международный признак на границах. Безусловно. Заинтересованы все. Ахмеджеттің меркезе Пушкина соқағындаки сағлам юке липа тереклеріні пычалар. Оскен 121 теректен 20 учыны тамыры еле йоқ етелер. Қалғанларына есе Қытайжақ екенлер. Өз әрекетлеріні сан кедерсін тереклер қаршылық отыртылғаны ве қаста олғанын бағлайлар. Бөлелікнен ишғалчылер соқақның реконструкциясына кечірелер. Ишчілер яңы қалдырым төше башладылар. Варварство совершили в воскресенье. Но ночью не дождались. Они все больные. Вы не знаете, зачем их спилили?
живые, хорошие деревья. Они мешали коммуникациям, что ли? Мужики, говорят, не мешали. Каждый город должен быть зеленый. Это легкие и города, и планеты. Поэтому деревья необходимо и всю растительность сохранять. Если они испорчены, я думаю, что нужно спилить и посадить новые. На место этих деревьев надо сразу же видеть какую-то программу, что обновление и так далее. То есть должна быть разумная, природная, достаточная. Ахмеджит мерkezінде тұрған Ленин абидесі янында яда оның ерінде Ахмеджит сакинлері Путиннің екеліні көрмеге істейлері. Более нәтижелеріні Крым реали мұхберлері кешірген сұрап нәтижелері көстере. Бұне бәрібер сакинлер Путиннің насыл қияфетте көрмеге істегенлері ақында да айталары. Я думаю, что бюст во весь рост его должен быть. Там бы хотела бы, конечно, Дом Советов, но там Ленин. Вот в том месте хотела бы. Царя, императора, я не знаю, с чем его сравнить. Путина на площади, наверное, возле Ленина. Наверное, возле Ленина. Я политики вообще не касаюсь, честно говоря. Ни памятников, ни политиков, ни депутатов. Поэтому, конечно, извините, но не будем. Вот как была фотография, когда Путин говорит, Крым вошел в свою гавань. Ну, примерно вот такого. В форме военной. Можно поставить? Жим-то не ставят памятники. Керечті есету системасына сижақ бергенлерінен чоқатлы евні су басқан. Сакинлер білдіргенне көре, ев сижақны алмаға азыр олмағанны білдірген олсалар біле есетуінен оғырашқан шіркет бір бұруларға сижақ су берген. Нетижеде евнің 4 қатына су басқан. Сакинлер білдіргенне көре, одалардаки техника суда ялдап іштен шыққан. Мы договорились с городской компанией, что нам на наш дом отопление не подавать, потому что мы устанавливаем отопительный счетчик. Вот. Ни с того ни с сего сегодня вот в 10 часов начали подавать отопление. Час. Вот это все лилось. Вот стояло, вот я говорю, вот так, вот 15-20 сантиметров квартира вот хватает. До сих пор бежит отопление. С трубы горячее. Микроволновка, телевизор залитый, он стоял там. Микроволновка стояла в кухне на столе, оно все залито. Машинка плавала. Я не знаю, что с процессором от компьютера. Он, наверное, точно тоже плавал. Қырымда доғған балаларының рекордқа еткені қайдетілі. Себебіні есе кечкен сене блэкаут, яғни ишықнан сондырылуынен бағлайлар. Бұл сене кечкен сенеге низбеттен доғған балаларының сайысы 11%-ға артқан. Ишғалжы акиметтің мәліматына көре, бұл сене 17,5 бин бала доғған. Кечкен сенеге көре, бұл 2 бинге зиядедір. У нас это был запланированный ребенок. Хотели, старались. В целом, конечно, оно повлияло. Этот блэкаут, потому что молодежи все равно надо было занимать это время. Темнота – друг молодежи. Был период, тот же Инстаграм, заходишь, каждая пятница, суббота, это фотки свадьба, 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 потом резко все пузики, 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 а сейчас лельки, лельки, лельки. Все дела оставляли на потом, другие откладывали, и действительно внимание друг другу уделяли, и молодые, и постарше, все. В нашей деревне много деток родилось. На изменение рождаемости влияют и другие социальные факторы, но мы действительно в шутку говорим о том, что блэкаут серьезно повлиял на рождаемость в 2016 году. Халқымыз мында қалажақ. Ахмеджитте бөле сөзлерінен қырым-татар хип-хоп ерлерінің концерті башланды. Хип-хоп қырым тақымы енді екінші кере бұйық концерт бере. Келгенлеріні ватанпервер ерларынан қарышыладылар. Оз түркілерінде ержілар қырым-татарларыны Қырымда яшамаға рижа етелер. Бұне бәрібер қырым-татарларға актуал олған меселеріні де көтерелер. Bu yerde bizim halkımız var mı? Var. Bu yerde bizim dilimiz var mı? Var. Kim bilir biz bilmesek, kim onu götürecek biz götürmesek? Gülşatlı gül, bu katlı şekil, hepsi kaynayacak, boz gereğin bunu bil. Kapınacağım, seni yol atacağım, olsun gitmesin, ben seni zorlatacağım. Boysunmadır, boysunmayacak, bunda oğlanımız kadar da neler olacak? Neler olsa da var, bu iş buz gibi yanar, bu zamanda da geçerik, sende bu var. Boysunmadır, boysunmayacak, bizim milletimiz bu yerde kalacak. Boysunmadır, boysunmayacak, bizim milletimiz bu yerde kalacak. Бұл саатқа hazır olған сонки хаберіміз бұлар еді. 17:30-да Украин тіліндегі хаберлерінен София Абляеваны қаршыланасымен сесізлерінен сауықлашам. Көрішкенже.